урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөр, Кудай буйрса мына биздин Талас областынын Манас районунда жакшы 1993-жылкы жигиттердин демилгеси менен поколения жыл арасында улак болуп отур. Кудай кааласа бөдө кырсыктан тышкары жакшы сон зрелищный оюн болуп отур. Кудай буйрса бул эми жыл сайын улана турган оюн болуп отур булчу. Кудай кааласа райондон поколения эми жакшы ынтымак мындан кийин кылып турат да. Ошол Кудай кааласа жакшы баары бөдө кырсыктан тышкары жакшы оюн болду. Кудай буйрса азыр финал 1995-жылкы инилерибиз чыкты финалга. Азыр Кудай буйрса награждение сыйлоо азем болот. Ошол барыңыздарга салам, матчалын аман болуңуздар. Манас районындагы 93-жылкы жигиттер ынтымак оюн өткүзүп аткан экен. Мына райондогу общий келип ойношуп атат. 5 команда болуптур. Эми азыркы учурда финал оюн башталды. Финалдык оюнда кимдер чыкты? 95 менен 99-жылкы инилерибиз. Финалдык оюнга туш келип калдык. Ушулга чейин Киркада болдук, футбол тартып. Футболду да көрсөңүздөр керек, прямой эфир кылдык. Азыр эми Манас районуна келип, ушул Покровкадагы улак тартып атабыз. Финал оюну. Кар берип аткан кезде соңдон өтпөчү. Телефонго зыяны келип атат. На мен тартып атам бияка прямой эфирде. Прямой кылып. Неме сохранить этип. Прямойду бул жок эми тартып атат. Жөн. Үйрөтүп атам бул жигитке. Жаңы блогерлерден бири го дейм, а? Анан ушундай да кар жаап атканда улактарды көрбөптүр да. Ойногондо. YouTube'dan. Ой, бала, kaç. Ой, kaç. Ya nedir o? Kaçay ver, ey. At деген bir zaman tegel koydu. Doğru salып жүрүп тур улакты. Биринчи таймы ар бир тайм 10 минутадан беле кошту. Тагында финалга убакыт кошту же 10 минуттан эле. Минутта эч ким караган жокпу? Sani 20x kıcırık 20x da. Ulak kaldı değil mi? Norsta jüret ulak. Benim o bizim bu sonuç masayı yeni bir sanki Uğurbay'a kaldı. Uğurbay'a kaldı.
баштай кетет да наоборот. Ya. 22 деген не деген сонда? Қасымда таблет көрдім. Ертең деле ушундай карды көрсө отур эбиз. Секинчи кантип колнек болду. Муштун отур эми. Колнек көрдүм мен. Onu көрсө тени просмотр ой болсо керек. Мисалы 5 минут өттү, да 5 минут ойнойт. Гол болду жеки. Сен өтөрбөчү нары, улам экран жаап каласың. Я. Колго чок бу. Biraz tartmayacağım. Ne olur değil mi? Kalgan YouTube'dan görürsünüz de ayıp. YouTube'dan görürsünüz. Sakharin ketilgeni görürsünüz de. Manas rayon, Intimalı rayon. Pakelen. İçinde var. Школьниктер келпей. Норс тағы да баштың. 5 минут болды баштың. 3-ші месте школьниктер болды тұр ғой? 3-ші месте. 498-де тұр ғой? Норс Ратбек алып жүреді олақта. Ешкімге бербей. İyi kaprakta. 6 minut oldu bas yürgönüne. Emi Taygazan'da geçti öz жалгыз. Çoğun görünüyor, zoom çoğun itkan olsunday görünüyor. Kar çok da var. Lapılar cevatırlar gördüğün gibi kar değil. Ne görünüyor ki? Lalı ha ne? Saldı. Saldı cirit. Bir salım oldu. Atmadın çeviriyor da. Ama bunu saldın ne dokun dostlar? Ha. Bunu şimdi oldu şimdi? Ha. Şimdi sen ne böyle? Çıkarıklar mı? Çıkarıklar mı? Ha. Abi. Tamam cadı çıktı skan. Ha. Vektor alıp yönettiği mi? Vektor. Ha, oşol bu. Bugün iki çempiyonda unutkan eken olaktı çalağın. Kimge öğretkanda tanılbay kalat kim mi bardan? Sırtqa ketdi, avutqa. Yağıt çok bu. Çıkanlıqta oldu. Atınlar canı öttü. Attaq deri çıkıp ketken mi bu? Şunday ғой, кетіп кеткен ғой. Qarsınlık ekranға sim жоқ болып кетеді. Кетіне прямой видео. Кетеді отыр. Андай болмайды. Андай болмайды.
Экинчи тайм башталды. Эсеп 1-0 мойдон турат. Iya. Sağınlıkta verdi oğlum bu. Boldan akşam nasıl verdi? Bugün akşam verildi mi şimdi? Tamam anlayamam. Peki. Yaxşı kapış. Turistin bollarından biraz komentarını gerek. Bergende bu var mı? Görgüç. Kınana salım yolu. Salım mı? Çok. Evet. İki dakika versen. Tamam, toplandı zaten. Soyuktan geldi, Kanasa'dan geldi, Kanasa'dan ayıp koç. Bombar dedi, tutmuş. O ne oyunda kısa oluşuyor, o ne katmaya geldi. Sana küçük sefer olmak, anın adı için. Hastaya da tosmaya çıkmayla koyuyor onları. Nege çıkmamda sonra toplamak. Tosmayakiler. Öyle jakta soğunu. Görmeye kalmasın ha. Şengeli keki emeli. Au kemeli silek taşıyor. Diyor, Allah ne vereceğim Allah. Allah'ın tengeller olacak. Nerede var da tel olmaktan da en. Nooruz daltırı kulaktı. Rusta bir comeback tayından. Taygadan almaskan. Morus basıldı hayır. Tüm ekrana oturup fotoğraf var. Hakeler. Evet, sağındık. Sağındık mı oluyor? Sen de kaç koç ekran cavladı. Neyre? Dağı no kaptanın tartamdan neyre? Sıcaktı gösterge gelaktan da doğrusu. Sonunda. Şu orada. Abay, dakika abay. Salat hazır. Morus açko. Saldı Bangladeş. 2 goldu saldı Nooruz. Yakından. Finalda iyi. Bektur. Oo, bıçadı mı? Şu komentarı deli oldu ya küçük. Jakın barganda telefonga kartı koydum. Şöyle çaktı yine. Yakınlaşıp koy. Et koy yeger demeyin. Çıkart originalı çıkarttı sen. İyi ama yakta da farklı oldu mu? Çıkart anlar. Çıkart yüzde. Neyle? Oturma dokunma olsun. Bu meydanda.
Стоп, до конца, до конца. От болып қалды. Уақыт өтіп отыр. Аз эле қалды уақыт. Екі нөл. 2-0, 2-10 тең. Наурыз салды. Білмеймін, сен жақта біраз менен комментарий. Немеден жаштар 3-ші месте болдыңар, а? Қандай болып отыр ойын? Oyun болса жақсы ойын. Жақсы ойын болды. Яқада айтып қояр. Ушундай ойын уюштурган рахмат буюрса 93 акелерге. Жақсы ойын болды. Бұдан кейін ушундай ынтымақ ойындар болобу, Ооба буюрса ынтымақ ойындар болуп дайыма эле. Сыйда эле жүрө берейик акелерме. Таза жакшы ойын болду негизи. Таза жакшы, жакшы мындай ойын. разыбыз. Жерде жеңил болуп жакшы ойын болот кар жагында. Карда, погода да сонун. Погода да жакшы. Жакшы эле болду окшойт. Буюрса аракет кылдык колдон келишинче. Жакшы. 3-орунду үйүп турган кез. Рахмат. Өзүнүн бираз элегиң бар эле. Приз кылып атасыз, да? Oyunga жетишпей калдык окшойт. Кечир келип калдым. Ошо үйүмө жакшы оюндар үчүн белегиң бар эле. Белектүү болго. Чабып жүрөр. Мынаки. Жаштар биле. Чабып аттын үстүндө. Молодец. Рахмат сиздерге. Бакла жакшы нерсе, да? Көйгүлө. Чабып. Жакшы эки аке. Наурызда екен олар дағы. Наурыз бетте салайын деп. Көз чисте. Олар өссүн. Көз. Финалда эле тапты. Турат аке болду болгон экен. Финалга жетишип калды. Жаздын экинчи күндөрү. Опа. Алдым. Жолда очко. Енді көрбей де қалдық. Қимылдап кетті. Алар кимдеп кетти? Қарайбыз азыр. 3-0 болды, дағы Наурыз салды. Өте жақшы. Уақыт деле уже болуп деле қалды. Кайсы Нурсултан? Карачадагы. Карачанын балдарын сүрүп атты мыякта прям ойында. Нурсултан Комбек. Прямо его был интервью. До конца өзүм кармай чокчумун 95-те интервью. Жарыгал. Молодец. Саратчан кимди аттыр экен? 4-0 болды. Молодец. Футболист деп аткан? Саратчан салды. 4-0 болды. Молодец. Бүгін 90-жылғы жігіттер ойыштырып район бойынша поколение ойыштырып атқан екен. Жақсы ойын болады. 6 команда болды. 6 команда қырсығы жоқ, жақсы ойын өтті. Негізі бұл ойыштырушылар өзі бардына қараған екен да. Форма жағына дағы, тәртіп жағына дағы бар ойдағыдай жақсы өтті. Бұларға Алла разы болсын. Кейінгі ойыштыра тұрған балдарға да Құдай тағала дем күш берсін. Қырсығы жоқ, жақсы өтті. Рахмат şu балдарға. Нұрсұлтан 93-жылғы жігіттерді ынтымаққа шақырып, өзінің атынан улақ шығарып беріп отқандығы үшін Дүйшен ауылы Нұрсұлтан сыйланат екен. Ушундайлы ынтымаққа шақырып, Асылбек ұлы Күмішбек сыйланат кел. Қол тұраса бәқта. Өте үтіп қачыраңдар.
Ушундай эле ынтымакка чакырып, өзүнүн неме жанынан, үй бүлөсүнүн атынан улак чыгарып берип аткан Адылбек уулу Кубанбек. Карап турчу. Ушундай эле грамота менен Бактыбек уулу Кубанычбек. Анарбеков Жаныбек. Манас, Манас. Манас району боюнча 1993 жылкы жигиттерди ынтымакка чакырып, Көкбөрү оюнуна зор салымын кошкондугу үчүн жана демерчи катары чоң салым кошкондугу Кожо Муратов Жусупкан досубузга сыйланат. Бектур алты. Ана Бектур гана. Эми улак жака кайрылалы. Ушул оюнда эң мыкты, эң жаш оюнчубуз жакшы оюн көргөзгөндүгү үчүн Акылбек уулу Эржан сыйланат. Ушундай эле эң мыкты ат наамы менен Сүлүк Кара дейт. 98-те. Аттан чыккан атты. Кетип калды. А, могу? Ким? 98-те талгап калган баланы аты. Ат кетип калды. Ушул оюнга башынан баштап тикезлеп тик туруп баарыбызга катуу сүйлөбөй, баарыбызга калысты көрсөткөндүгү үчүн Алтынбек аке сыйланат. Мыкты калыс. Медалдар менен берсең аласызбы сразу? О, 3-чү орунда. О. 1993 жылкы жигиттердин жаштардын демилгеси менен уюштурулган Көкбөрү оюнда жаш күч командасы 3-чү даражалуу диплом менен сыйланат. О, баан керек. Ушундай эле 2-чи даражадагы диплом менен Көкбөрү оюнунда Рассвет командасы сыйланат. 2-чи орун. Профилиме кирсе. 99 жылкы жигиттер. Көкбөрү оюнунда эң мыкты жана эң биринчи орунду алгандыгы үчүн ынтымак командасы 95 жылкы жигиттер сыйланат. Музыка койбойсуңарбы? 95-те. Ал болбойт личный музыка. Каналды өлтүрөт жөн. 703 80 80 85. Ушунка жат болду. 703 80 80 85. Турар экен номер ушу менен кабарлашсаңыздар болот. Мал базарды көрсө номерин эле турат ошол жерде. Экранда. Birinci orun 7.000 so'm, ikkinchi orun 3-chi orun 5.000 so'm, qolgan ikki komandaga 2.000 so'm. Qarg'ish yo'q dejiklar, ha?
Molla урматтуу жыйылган кадырлуу кулай. Бүгүнкү өткөн 93-төн акеңер Кудай буюрса, оюңар аябай жакшы өттү. Алла таалам силерге ыраазы болсун. Кырсыксыз, эң башкысы кырсыксыз өттү. Буюрса биздин башыбызга ушундай той беришти насип этсин. Чоң рахмат. Кел, Ассаламу алейкум. Жалпы Манас районунун поколение ынтымагы 93-жылкы акелер сиздерге рахмат чоң. Бүгүнкү оюн аябай чоң деңгээлде өттү. Жакшы командалар баарыңыздарга ийгилик болсун. Кийин мындан да күчтүү даярданып, кийинки оюндарга жолукканча. Колтоо койлоо. Үчүнчү орун силе коюңуз. Биринчиден ушу 93-жылкы акелерге рахмат, ушуну уюштуруп жакшы оюн өткөрүп атканына. Оюн жакшы болду, кырсыгы жок. Баарына ийгилик буюрса. Кийинки оюндарда буюрса дагы жолугуп турайга. Ушундай оюндар улам берсин акелер. Рахмат силерге. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум дагы бир жол. Могу 93-төргө чоң рахмат. Бүгүнкү шээриненин эстафетасы 95-тер официально алды. Алла таалам баш ушка насип этсе, баш аман болсо өз убакыты келгенде беребиз. Убакыт койбойбуз. Бирок Алла таалам буйруган нерсени кылып беребиз. Кел. Келип катышканыңарга чоң рахмат. Үй бүлөңөр менен бактылуу болгула, аман болгула. Биринчи байлык, ден соолук дейт. Баарыңар ден соолукта болгула.